Heronejski boj. Na prolećnom zasjedanju Amfitiona 339. godine prije Hrista došlo je do svađe između Atinjana i lokarškog plemena Ozola, čiji je glavni grad bio Amfisa. Predstavnik Ozola izjavi da su Atinjani proklet narod, čime ime ne treba spominjati prilikom verskih svečanosti, a njih treba isključiti iz hrama. Veli Kurtius. Nastadoše svađe i tuče, zato bi zakazano vanredno sasedanje Amfitiona u junu. Amfition odluči da se Ozoli kazne novčano i progonom njihovih građana, onih koji su im predložili da prisvoje sve to zemljište. Grci nisu mogli da izvrše presudu Amfitiona, niti su Ozoli platili predviđenu kaznu. Na sljedećem redovnom jesenjem zasedanju Amfitiona nisu uspjeli da nađu načina kako da se izvrši presuda i obratiše se caru za pomoć. Filip Veliki nije mogao da se ne primi izvršenja amfitionskog zahtjeva, jer je on zvanično bio zaštitnik Delfijskog hrama. Tako je došlo do jednog čudnog stanja da Jelinski savez moli srpskog cara da ga uzme u zaštitu. A Jelinski savez je tom istom caru objavio rat. Odmah po prijemu ovog poziva car je došao u Grčku sa vojskom oko 15.000 ratnika sa ciljem da natera Ozole na plaćanje kazne i da time još više pojača svoj ugled među Grcima. Kako ne bi izgledalo očima Grka kao najmilosrdniji izvršilac kazne, car je smanjio globu Fokićanima, na koju su bili osuđeni od strane Amfitiona. Dok se vojska Jelinskog saveza prikupljala u Beoti, car Filip je izgrađivao Elatiji. Odakle je poslao poruku makedonskim saveznicima na Peloponezu da mu se pridruže radi izvršenja amfitionskog naloga. Niko sa Peloponeza se nije odazvao carevom pozivu, tako da je od svih Grka mogao da računa samo na još Tesalce. Grci su uputili u Amfisu jednu vojsku od 10.000 pešaka i 1.000 konjanika pod zajedničkom vojstvom Atinjana i Tebanaca. U proleće car se spremi da ide na Amfisu i prethodno izvrši nalog Amfitiona, ali Grci su bili poslali paranatski klanac Bralo, tako da je kroz njega bilo nemoguće proći bez velikih žrtava. Da bi izbacio Grke iz ovog klanca, car se poslužio lukavstvom i napisa pismo vojvodi Antipi, koji je tada bio u Peli, da odlaže pohod za Amfisu i da ide odmah u Meziju, jer je navodno saznao da su tamo izbili neki neredi. Poslao je pismonošu tako da bude uhvaćen od Grka, a on je počeo povlačiti vojsku sa pravaca klanca Bralo. Grčki stratezi Hares i Prokson poverovaše da se rat odlaže i povukoše vojsku prema Amfisu. Čim su se Grci povukli iz klanca, car se vrati i prođe sa cijelom vojskom nesmetano kroz klance i nađe se na ravnici ispred Amfise. Grčka vojska mu izađe u susret i u jednoj kratkoj, ali vrlo oštroj bici bi potpuno poražena. Car je ušao u Amfisu aprila 338. godine pre Hrista, primjerao je na plaćanje kazne i na rušenje gradskih bedama, a posle Amfise car ode u Delfe, gde se održavalo prolećno zasjedanje Amfitiona, i dakle predloži mirovni ugovor članicama Jelinskog saveza. Najveći protivnik mira je bio Demosten, koji je izdao naređenje da se ubije kao izdajnik svako ko bude govorio o carevim mirovnim predlozima. Odbijanjem mirovnih pregovora svakome je bilo jasno da je bitka neizbežna. Došlo je do boja kod Heroneja. Car Filip se nalazio na desnom krilu srpske vojske sa kojim je on lično upravljao, a starešinstvo nad levim krilom poveruje mladom careviću Aleksandru, uz koga su bile vojvode Antipa i Parmenion. Gotovo sva konjica je bila na levom krilu, a na desnom, gdje je bila većina falange, bili su još i štotonoše. Heronejski boj se odvio 2. augusta 338. godine prije Hrista i trajao je svega pola dana. Bitka je počela istovremeno duž celog stroja, a zatim je srpsko desno krilo počelo da se povlači, dok je istovremeno levo krilo prešlo u snažan napad. Atinjani su mislili da je car Filip povlači desno krilo zbog njihove nadmoći, pa su bezobzirno nastupali. Dok je njihov vojskovođa Stratokle vikao: "Terajmo ga sve do Makedonije."
Na levom krilu srpske vojske se vodila oštra borba, jer ni Tebanci se nisu povlačili, uprkos teških gubitaka, sve dok nije na mjestu izginuo ceo Sveti Puk, zajedno sa svojim vojskovođama, među kojima je bio i Teagen. Tebanske jedinice su bile sasečene na mjestu i malo ko je uspeo da se spasi. Tek pošto je vidio da će levo krilo uspešno izvršiti svoj zadatak, car je poslao falangu u protiv napad na svom desnom krilu i može se reći da je za tren oka bila satrvena atinska vojska. Preživjeli Atinjani su se dali u panično bekstvo, a među njima je bio prvi bežao je Demosten. Desno grčko krilo je imalo najteže gubitke, jer gotovo niko nije mogao da na vreme pobegne ispred konjice. Najteže gubitke su imali Tebanci, pa da pobegne ispred konjice, a Hajci i Korinćani. Od atinskih vojskovođa poginuo je samo Stratokle, dok su Lizikle i Hares uspjeli da pobegnu. Prema Diodoru, Filip Veliki je izjavio da je vrlo lako razbio Atinjane. Pobjeda nad Grcima je bila sjajna, munjevita i potpuna, a vojska Jelinskog saveza nije više postojala. Pali srpski ratnici su shranjeni uz najveće počasti, po starom srpskom načinu i običaju. Svi zajedno su spaljeni na jednoj lomači uz prisustvo cara i cijele vojske postavljene u borbene redove u znak počasti. A zatim je na tom mjestu podignuta visoka humka od 7 metara i održana atletske igre u čast palih ratnika. U čast pobjede na bojnom polju je podignut veliki mermeni kip lava sa uzdignutom glavom prema nebu. Odnos prema pobeđenim Grcima nije bio prema svima isti i najoštriji uslovi su postavljeni Tebi, koja je morala da otkupi pravo na sahranu svojih mrtvih. Ovo se može razumjeti jer je Teba prekršila savez sa Makedonijom, koja ju je toliko pomagala i spasila od Fokićana. Odmah posle boja Teba je zauzeta i u njoj je postavljena vojna posada. Atinjani su poslali svoje poklisare još iz Livadije, da traže pravo sahrane svojih palih građana, ali ovo im je odobreno tek posle 2 dana. Zapravo, nije se davalo pravo pobeđenima da sahrane svoje mrtve, sve dok srpska vojska nije odala i poslednje počasti svojim palim ratnicima. Odmah posle saznanja za poraz Atina je postavila Heridema, za novog vojnog starešinu koji je počeo da sprema odbranu grada i oslobodio je sve robove koji su mogli nositi oružje, a metecima je dao pravo građanstva. Tada je u Atinu stigao izvesni Demed, atinski političar, koji je bio zarobljen i sada je doneo glas da car ne želi razaranja Atine, a ako ova primeni njegove uslove mira. Videći da bi svaki dalje otpor vodio samo potpunom razaranju Atine i da persijska vojska ne može da stigne na vreme, Atinjani smeniše Haridema i na njegovo mjesto postaviše Fokiona, sa zadatkom da primi careve, uslove mira. Demosten je privremeno proteran iz Atine i otišao je na neko ostrvo blizu Maloazijske obale. Određeno je atinsko poslanstvo koje je trebalo da ide kod Filipa Velikog, radi potpisivanja predaje i primanja njegovih uslova. Ovo poslanstvo je bilo sastavljeno od ljudi poznatih kao probornici mira, Fokiona, Eshina i Demada. Njihovim dolaskom u carski logor, rat je bio zvanično završen potpunim porazom Grčke i pobjedom Filipa Velikog.